ಏಗೆ ಲೊಲನ್ ನೊಫೆರುನಸ್ ಅದಿ ಏಗೆ ಕಂಫತ ಅಡು ನೋಯಿವುನಸ್ ಅದಿ ಎಯ ವಾಹಕ ನುದೆಕ್ಕುನಸ್ ಶೈತಾನ ವಣಿ ಮೀಸ್ತವಂಗೆ ತೆರೆಂ ಗೀನಬೇಕು ಏಗೆ ಮಳಿಗೆ ಜಸ್ಸಾಫಾ قديمي زمان السورة شركم فساد فوا هيتان هلتوغي فراتون كانكما ادي مصيبات دركو دينما ادمونداني شرعي ادي بديگه وس ابس دليل اساس نتي آده بدتك الكان كرومگه مردارو عقيده هوريها زمان تهگاوس ميستونگه تريگا فتوري فوي egotu mige saadasteka itaken aharekurin man nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ekalege fanuge ma sahabi makka fatah koroma eku kaubage washagen bahatta fawri tinsateka fastolas bodu tala mugura levvi e haramfulu shiruka ege wasilatakun tohir kurevevi adi ero arabi jazirage eta mitanuga bahatta fawri boduta halakoloma sahabi bekalna ituru ekalege fan amurfulu kurevevi ehni taarikh dirasa ko fikom mihka saaf bayan wegen dan e haqiqata ki allah tabarak wa taala ya shirkurum bimmatiga feturge diyives sura behetuma bodu heduma ekuga kan egotu nuh ge fan qawmuge mihum boda alkan kurumge shiruk gatide gendiya emme muhimu e wasilata ki handan akrumattaka hadafa hor boduge gelarita nuwata monument ta rajyage taarikh balair mege asate kawragina ahar kurin rajyega wasati bodu din kanu biru adi mamman me bodutaka hilatakun divehin diri demodegenwa allah ge hidayatu ge tira genestevi me islam din efo dive faskanuga hore shirka bidataka divehin waraboda dura jefawakama divehi faskanuge islami dawatu ge dain hekiwane namavastege fahumwas tafatu eki magumagun tafatu eki nannamuga boda amuge hitta jessumuge beenumuga tafatu jarimata hingafave adi miharus dani hingamun egotun tariha thaqafata khidma kurumge namuga jahiliyatuga divehin alkan kuri budutaka ege gunawanta darul asaruga miedus wani behettifa adi etakiti wani rakka koffa billori fashtawge terega us fartoge matiga e murdar budutaka gunawanta bahatta eya hehan kurumun gendani tariha thaqafata khidma kurumge namuga divehi tarikh ga den ifada emme bodu jarima hingaf wani dehas 11 wana aharuga rajyaga bevi saksamita guligen addu sitige ki sarahattawga mi butta bahatta mi diyehi fasganuga diriwunu muslimunna wani jessum koffa adi hitameki mi budutaka himayata rakaterkan dinumasha fori merumattaka divehi fuluhum beenu koffa wakan minuna stafatu ki faharuga matin resort taka tafatu ki duwasar budu etereko mi sakarajja masake koffave Christmas day dimako nuwata kommes ehen duwahaka dimako tafatu battantaka hedifawa tafatu buduta divei fasgana me bami hum waddafave ege emmi aligada em misalaki hingamu mida dehas asharawana aharu sidru femfush resort ge muduga faalu kambodu gotegga hadafawa budu koilu art gallery ge nandigen fenu adige buda fenu matige budu haruko hingafawa me jarima kiwes divehin ekama dekolo hada mana kuranje bodu mun karate mi nengigen nota ehemwe sefada niyate maqsad neti hadamun genda tantanennu namwes be qurawagen dive hilotaka hitta mi murdar budutaka henew mattaka hingamun genda sidru kuligande mifada komme munkarate hingamun genda dandiwartawga fihar tawga bahatta fona budutaka gegege sitin room tawga badal drama tawga dakka budutta hujjatakan hada dive faskanuga budu aamu kurma mi bami hun dakka mifada bahanaki ega evs ottaren huri bahana hinnu qawmun buduta beeru kurma goala goalomaeku getawge sitting room taka algonmage hittaka lotakumbas shirukke mi murdar kastorta miniwan koran ebajehe budu behettumaki bodati faafatawge teren faafa ekkamasha munkarat ekkamasha haram kamekama mi ummatuge ilmerin wani ijma wela faafa mi ummatuge mihum buda alkan kofane kamge birattaka tawhiduge bappa ibrahim alayhis salam wani mifadain du'a ves korawafa وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ماني إبراهيم گفان ودال وهندو هندو مكوراشة ألوغو ورسكلاكو ميرشكي أمام وگموا رشكمغا لوا وافانده أدي ألايا ألوغ دارين بودا ألوكان كرمون دور كورفانده